When ito muna, good morning to all kakailian and to the MMSU community. To answer the question, yes, adda na receive digiti several units like student councils, colleges nga bomb threat today. Dito yan ket maikalima nga bomb threat. Anak mo ko na tayo, sir, nga makaliman nga pamphlet dito iti anasa nga pagkadala. Sige, mangtidak ti background na dagiti bomb threat CD. So, ada bomb threat idi jay CHS nga imay ti buong PNP and armed personnel. Ket pag may ti kuana, awan met ti nasaktan kinawan ti bomb nga talaga. Ngayon, adda si Marno nga bomb threat. During that time, nasapsapa mi nga na trace ay na kumbaga DJ naggapuan ti message. Nasapsapa mi nga medyo nalock-in. So with the help of a internet provider, at dadua nga na-trace da out of 2,000 possible nga suspects na trim down dati 2. Ngayon, based kada ti surat ti PNP, in-identify dati 2. Ngayon, ada surat dati to nga it's not conclusive. There is no enough evidence. Kinasarita mi digiti 2 nga concerned nga student kin may isang faculty i-deny the met. So ngayon, tiko na ti PNPED, they will subject it to lie detector test. Awan pa iti na awat mi nga update ko di jay. So hami nga baling nga error tinagan, ken hami nga baling nga sampaan ti criminal liability or something. So awan ti maramidam ni kadi jay. Sige ti si Marno nga bomb threat, di may kaalo, it's just a drill. Ito may kapat di intrams, di unigames, si CTE. So awan met ti nakita da. Ulit. Dito may kalima tatta. We assume nga common dito yan. Dito hopefully awan ti talaga nga bomb. Yung bottom line here is pag-iyaman da kamin. Because unang-una, we don't have the capacity for the cybersecurity nga part. We rely on the experts from PNP or other divisions. Ngayon itay bigat, nag-dinirekta akti ITC and our computer College of Computing and Information Sciences, mag-form kami ti sarili mi nga cybersecurity team. And we will hire experts from this field. Kahit yung mga national experts na, gasto sa mi. Apno no, once nga simrek kada kami, ma-lock in ngayon si DJ ko. Kasi no habang bumaybayag DJ ko, nga hami nga makita nga nasaya at nga urayan mi pa lang ti cybersecurity division ti PNP. Medyo bumayag di ko. So tatan dakam nga mismo no kanti mang trace hopefully. And then we have new graduates para sa cybersecurity like we'll be enhancing our firewalls. Nga digiti message handa nga makastrek no handa nga authenticated nga taga MMSU. Because when you use an outside email, hindi accept ng system namin. Yan ang gusto ko. Kasi nga tatakit orisin no makita da nga email di website min, mabalinda nga sendan. Pero kung yung outsider yung mag-send at hindi authenticated na verified email from a verified agency or ano, handa nga paspas treken no ka. Meaning ma-minimize di sinusinulatan ti ko. Ag-send ti messages kada kami. So digit actions nga inarayon nila ta. So timakonak
we prioritize the safety of our students. Di mo nang inaramid mi, di adda imo na nga nag-send kanya ako ng the threat, nag-shift kagad kami to online learning. Pinagawid mi idan. So, although amoy manen nga medyo detoy ko naman deto yan, di kita siguro someone nga masulot nga may klase or other colleges in-announce damit nga for the next 3 days awan tigpapa-exam, etc. Like si Bea. Ngayon, ito siguro, I don't know kung ano yung number one na purpose nila. But again, hamimit mo mabaling ignorant dito dahil lives are at stake. Kahit ito ka mga bebenta yung kunak kumalatan, ngayon, hamit mo mabalin. Men, no si ading ko no sino ka man apo detoy araramidem ket it will cause massive chaos sa lahat ng stakeholders. Pero mo, you will mobilize buong unit ng PNP, mga army, ma-perdi ti learning momentum tayo, digiti operation tayo. Lalo tatagat last quarter, pinagkakamakaman amin tata. Aming nga documents nga adu nga kiyat mi nga mai-rush kada plano nga makuha tadi digid dadto mga staff pinagawid mi dan. Ngayon dito yung admin ngamin, I'm sure na very safe dito yung admin. Kasi nga dito talaga nga naka-assign nga ano. Hopefully awanti naka-strike. And then yun nga, hopefully matapos na rin yung twin gate namin later on kasi hindi ka na mapasok kung wala kang talagang RFID. Kumbaga malalaman kung estudyante ka rito or staff ka dito. And then we'll have the system pag natapos yung smart campus. Real time na alam mo kung ilan yung nakapasok dito na tao, ilan na yung class na tapos na, ganun. We will have a data center and a dashboard na real time lahat ng information namin. So, amin mo pag So hanggang makastrike, no, awanti as visitor, dapat the visitor spots mo. Ng mga estudyante, hanggang makastrike. Ng mabalimit nga kwanto, i-convert mo ti biometrics. Kumbaga, the entrance, you can use your biometrics.